ассалому алайкум дӯстон. имрӯз хостам дар бораи як мавзӯе суҳбат кунем ки мо чӣ хел дар оянда муваффақ бошем. ман хостам як чанд нафареро ки дар оянда онҳо муваффақ шуданд, онҳоро мо имрӯз мо шумо мешиносем, мисол оварда ба шумо бифаҳмонам ва худо хоҳад иншоаллоҳ мо ҳам метавонем ки дар оянда шахси бузург, шахси сарватманд шуда метавонем. ҳамаи кор аз мо шумо вобаста аст. яке аз муваффақтарин инсон мо агар ҳамон қадар омӯзед, шумо ҳамон қадар аз худ мекунед. дар ҳақиқат ин дуруст аст. мо имрӯз нигоҳ мекунем ва шумо ҳам назар кунед дар интернетҳо, мисол ба мисли Билл Гейтс, яъне сарвари Microsoft Word, ба мисли iPhone ва дигар шахсоне ки дар ояндаи худшон муваффақ шуданд, мо назар мекунем. онҳо муваффақ шуданд чунки вақти худро дуруст истифода бурданд. ва ман фаҳмидам ки мисол Билл Гейтс, яъне буҷааш зиёда аз $90 миллиард аст. ӯ бо ҳамин сарватмандиш як ҳафта як китобро мисол мехонад, фақат дар хондан аст. ва дигар шахсон ба мисли он бисёр ҳастанд. дар вақти холигиашон онҳо ба китоб машғул ҳастанд. Стив Ҷобс бошад, ширкати iPhone, дар як рӯзе 3 соат китоб мехонад. мо шуморо имрӯз бояд вақти худро сарфакарона истифода барем, чунки вақт барнамегардад. вақт рӯз то рӯз гузаштааст. мо бояд коре кунем. мо бояд вақти худро беҳад хуб бигзаронем ба мисли дигар шахсон. мо бояд вақти худро бо қадри имкон истифода барем ки дар мо ояндада фоида биёрад. мо бояд оқилона истифода барем вақти худро. вақти худро бояд мо самаранок истифода барем. мо набояд вақти худро ба ҳар корҳо, ба корҳое ки тамо дар кор нест истифода барем, чунки ин вақт як бор аст. мо набояд вақти худро ба мисли кино тамошо кардан, кӯча гаштан, вақти беҳуда кардан, як касро ғайбат кардан сарф кунем. мо бояд вақти қимати худро, агар хоҳем ки муваффақ шавем, ба китоб хондан, ба фикр кардан ки мо бояд чӣ дар оянда муваффақ шавем. шумо бояд дар фарзандои худ иҷозат надиҳед ки вақтои худро бефоида сарф кунанд. онҳо бишинанд, китоб бихонанд, дарс бихонанд. даст рафтан, дурӯғ омадан дар кор нестем. бояд онҳо дар хона чӣ дар куҷое бошанд, вақти худро хуб бигзаронанд. мо шуморам бояд вақтои худро сарфакарона истифода барем.
چه خیلی که شما مبلغ رو صرف کرونا استفاده برین، ما برای همه خیلی وقت رو صرف کرونا استفاده برین. شما امروز ما شما ببینیم بسیاری استودنت ها نمیخوانند. وقتی خود رو در دانشگاه در مکتب یعنی شروع صرف نمیگذارند. آنها بسیاری هاشون از خودشون باور ندارند، از اگزامین گذاشتن یا با دیگه چی. ما و شما آرزوهای خود رو نیست نابود کردیم. هر یک تایم ما و شما آرزو داریم. وقتی که شما آرزو داشته باشین، وقتی که در خودت باور داشته باشی، تو البته را با آرزوت میرسی. هیچگاه باوریت از خودت دور نکن. تو همیشه با خودت باور کن. در اینجا تقدیر نیست. تقدیر همش در دست ما و شما است. خداوند تقدیر را در دست ما و شما بوده است. چی که پیش یکم کار شد، یکی یک کس مثال موفق شد، یک کس رمان شد، یک کس کم بغل شد، شما میگین این تقدیر من همین بوده است. مثال در من خداوند به خدا داد. این گپ دروغ است. او آن شخص مهنت کرد، شب و روز در مکتب دانشگاه میخوان، صاحب یک چیز شد، او را خدا داد. ما شما مهنت نکردیم، کوچه‌گردی کردیم، وقتی خود را به فایده صرف کردیم، امروز با میگم تقدیر است. خداوند باز میگویم تقدیر ما رو شما را دستی خود داده است. چی آرزوی داری کوشش کن، با آرزوت میرسیم. وقتی که به خودت باور داشته باشیم، تو همه کارو کرده میتونی. وقتی که تو به خودت باور داشته باشی، تو از همه راه ها میگذری. وقتی که تو در حقیقت آرزو داشته باشیم، تو هیچگاه بای نمیتی. تو همیشه برود میکنی. هیچگاه فکر نکن. هیچگاه فکر نکن که من نمیتوانم. هر یک روزت صرف کرونا فکر نه، بر هر کاری بفایده صرف نکنه. دوستان عزیز، ما یک بار زندگی داریم، ما یک بار حیات داریم. همین حیاتی زیبای خود رو باید ما عادلانه استفاده بریم. شما اگر منو بشنوید، شما را گوش کنید، یکم نفر نیست که غم ما رو شما را خورد، غم فرزندای ما رو شما را خورد، غم عائله ما رو شما را خورد. همه چیز از دست خودمان است. همه چیز رو ما خودمان میکنیم. تو که زندگی ناقدر خوب داشته باشیم هر روز، تو که تلبیده میگردیم، تو که سرمان در پیش یک از خم میشود. ما باید بخوانیم بر خدا. دوستان، خواهران، کسی که مرا میشنوید، هیچگاه از کتاب، هیچگاه از علم رو نگردانید. چی زن است، چی مرد است. یعنی علم خواندن هم نیز فرض است. خدا همه ما رو شما می‌دهد.